ubu turabura rikunda misi yose wamujyana kwamubura yitwara gusenga iyo wambara ugiye he ndabwiye tugenda ahantu ugenda wambaye ibyo nyine no kutarishaka niweze birakura oya je bari kuguhanira nyine wewe kandi we umuntu agutije akabiduca ukazana wakamenye nukwelera kubera kamenye numa wewe misi yose sinige numeze abo we akabiduca nani nibagiye kugira ndayakura kandi muri toilette nimbuga soba ngo niweze birakuraba wewe karanuka je ujya musukandi daragatwe kwa mufiza shire miso reka nije namara mviriza we ivyo nibikura mufizi yakinukirije rimwe gusa cyakora malaria mviriza wari kwa Jose mviriza byo kugwana malaria byo gutayigwara we ivyo yabo wavyumvise je werekana kandi ubundi kuranya sama ko urije ko mviriza renda kubwirira je ivyo mano ndayanse no nibikino ni wo mano rashaka je ivyo nibikina batwaye batwara jogi isuku ngaho kumuna giriki twe twavuye ari cyane twumva ngo ati iki gitege no kora kidandaza bakuru ngari kwisonga sione no twe twari tubizi ko tuwe kimaniko mviriza nabwo inzobe uwo mugabo reka twe kutugire kwatugisha nji twe twaciye nga tuko shaka umubaze no mugwa mbe ngo wowe ni kura rudandaza ngo rutenge none ugaza ngo nibiki we ni jambere umubonye agiye muri dusha akamanika igitege ngaho none mbwira njambe egera ngaho wewe wese ndakuvuza egera egera none banzuwe none banzuwe Eh.